तिका आमचे बदली देवान आपणाक जाय म्हणून आपणाशी आपोवन गेली. आमची बदली तिका काढली म्हणून आमी दुखी जाला. पूण तोच स्वर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, गोश सोंसतल्यानो वजन भोगतल्यानो म्हजेशी येयात, हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसवतलो. तरी आमच्या दुखांत ताची गोठाय आमकां मेळूं, हे दूख क्रिस्ती मनान आमी सोसूंक आनी त्याच बरोबर आमच्या भयणी खातीर आमी आतां बापाक प्रार्थुया. परमेश्वर म्हाका चोरयता, आयज म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, आयज म्हाका उणें ना जालां. पांच दिसां तुजी चोरमोन, तोय म्हाका विसरतो दिताय. तोन उदका सोरीपा वयताय, तोन उदका सोरीपा वयताय. परमेश्वर म्हाका चोरयता, आयज म्हाका उणें ना जालां. परमेश्वर म्हाका चोरयता, आयज म्हाका उणें ना जालां. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुझ्या सर्वेस्पराक आकृतीन आमची मागणी आयकून घे. नासीन तुजे ताकवनीच्या ओतम्याक ह्या संवसारांतलो भायर सरून तुवें फर्मायलाय. तिका स्वर्गीच्या सुखाक पावय आनी तुज्या भक्तांची सांगातीन पळय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. बापू तुजे बापा आनी सोर बुजवणेचे देवा, तूं सासणी मोगान आमची जोतवण करताय आनी मरणाच्या काळोखांतले आमकां जिविताच्या उजवाडांत पावयताय. दुखान सुस्काडटल्या तुज्या चाकराचेर तुजे दिश्ट घालून आमी खालतेपणीन प्रार्थना. सर्वेस्परा, जातो आमचो आसरो आनी बोड आनी ह्या दुखाच्या काळोखांनी विलापात हांव तुज्या मुखामोडाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार. तुज्या पुतान आमच्या सोम्यान आपूण मरोन आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून आमी ताचे चडशी धांवशी कर आनी विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली चड दुखां पुसून वयतली दोन आमचे भयणी कडेन आमकां रिपोर्टाय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन.
Kakaknya sokol kayak apa? Aku tadi sokol kayak apa? Sorrow engulfs me and my sister at this moment, but I would like to take courage and comfort from that faith and hope that whispers deep within me. My mom lives forever. Those whom we love never ever fade away. They always live with us even after death. Thank you to each one of you present here. Your prayers, presence, and condolence expressed in different ways have comforted us. The hospital staff at Horizon tried hard and served my mom in her last moments. My whole family is grateful to you and for all that you do. To Father Malon, who came in a moment's request and administered the holy anointing to our mom. Thank you, Brother Sunil, for your constant prayers. This Eucharist was indeed a true expression of our faith, the same faith that was strengthened in us by our mom. We are truly grateful to Father Jackie for celebrating the Eucharist. The band, the choir, our neighbors, family, and friends, thank you. Thank you for being with us, praying with us, and sharing your time and love with us in our moments of sorrow and pain. My mom, we love you, dear mom. I know you are listening to us. You played many roles while here on earth. You were a daughter, a sister, a wife, a loving mother, mother in law, an aunt, a friend, and a helpful neighbor. I wonder how we'll fill this void now as you say adios to all of us. But we live with those beautiful memories you left behind. My mom will be missed dearly. She loved us deeply. Both me and my sister feel helpless without her. She was our source of strength. She was very strong.
shouldered great responsibility with such strength. She is my Iron Lady. It is difficult to imagine anyone stronger than her. Her simplicity, her passion, her hard-working nature, all of these added to her strong love and support for the whole family. She was like a lamp. She lit up her room every time she entered it by her mere presence. I am sure she adds to the light of heaven with a beautiful glow now. Death was suddenly unexpected. We were shocked. Life seemed so brief. We are never satisfied with the time we get with our loved ones. Every moment with those who we love is very precious. My mom's death helped us realize this truth. We were fortunate to spend time with her. We are truly grateful to the abundance of memories we cherish at this moment. I am grateful for the last moments of your life. God indeed blessed you to renew yourself through a retreat and so prepared yourself to this heavenly abode. These few days with you were indeed a gift from God. On behalf of my family, thank you to each one of you present here and to all those who are praying and continue to pray for us. Words do not suffice at this moment. Mom dear, we love you. I love you. You will always be loved, forever missed, and never ever forgotten. Thank you, Lord, for blessing me and my sister and all of us with another angel in heaven. आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणा चडशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन परतम जिवन जालो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारके विनाशी करतलो देखून आमचे भयणीक सोम्याच्या आदीन आमी पळोवया सोमी आपले शांतीन तिका वेंगोवंक निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भयणी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवन पोवन आनी जिवीत म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो म्हजे तांय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासनाक मोडचो ना लाजराच्या फोंडार तूं रडलोय सोम्या
आमची दुखां पुसून काड तुजे लागीं प्रार्थना हांव आयक आमकां तुवें मेल्ल्या जिवंत केल्ले आमचे भयणीक आसतना जिवीत दी आपले पाप रोडलेल्या चोरांक तुवें स्वर्ग बसयले आमचे भयणी तुज्या राज्यांत घे आमचे भयणी पवित्र स्थाना वरवीं नितळ केल्ली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यान तिका एकठांय आमचे भयणी तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोचली तिका तुज्या स्वर्गीच्या जेवणाक बसय ते सगळे मागणे करून जेजून शिकयले मागणे बरोबर म्हणया सर्वेस्पर आम तुझे लागीं मागता तुझे मेल्लेचा कोणीची काकलूत कर आपल्या कोण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाडूंक तिका मौन आसले कोऱ्या भावार्थान हांगा तिका एकवटाय भावार्थ्यां एकवटायली तेच परी तुजी काकलुतीन स्वर्गीय देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासनाय 24 सर्वेस्परा तिका लाभय मोजे काढ तुम्ही काढ